Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін октябрьнің 21-і вехірім жғалының 967 күні. Эфирде заман. Бақчысарай шерінде Зейнур Якубов іші бойынша махкеме отырышы кечті. Оны құтлевит әдбірді иштирах етмесінде Яни Межлис рейсінің муавины Ильми Умеровның evinde кечірілген Межлис отырышында қабатлайлар. Рассматривал судья единолично судья Скисов. Судьей были удовлетворены несколько ходатайств, заявленные Якубовым Зейнуром и уже непосредственно мной, как представителем Зейнура Якубова. Ввиду того, что Якубовым Зейнуром ему не была вручена копия протокола об административном правонарушении, ввиду того, что он не ознакомлен с другими материалами административного производства, было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела. Суд удовлетворил данное ходатайство, и следующее судебное заседание состоится 26 октября в 15:00 в Бахчисарайском районном суде. Елның сонына қадар Украина адлия назерлігі Русияге қаршы инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне шикаятны йолламаға ниетлене. Бұның эсас себеплерінден бірі Межлисінің ясақ етілівідір. Адлия назерлігі білдіргеніне көре, бұл Украинаның Русияге қаршы олған шикаятыдыр. Хатırlatmalıdır ки, Русияның Москва юхары шурасы Межлисінің экстремистик тәшкілят оларақ танып, сентябрьнің 29-ында Русия территориясындаки әрекет етмесіні ясақ еткендір. Донецк ve Луганск велетлерінің сепаратизмны Межлисінің биянатларынан қияслағанда бала ойынжағы кибідір. Қырымның сабық Назира Анатолий Могилев Гордон нешіріне берген интервьюсына бойле изатлар бергендір. Бұндан да ғыры Қырым татарларының темсілчі органның ниеті Украина девелетчілігіне низбеттен телекеле олабыле деп қайд етмектірі. Межлис рейсі Рифат Чубаровның фікірінше Қырым милиция дересінің о замандаки елбашчысы олған Могилев Айпетридікі құрышларыны дағатмақнен тамыр халық низбеттен ось мунасипетлеріні көстергендір. Вторая тема – это по поводу особой угрозы, которую, мол, несет Хурултай и система национального самоуправления для независимой Украины. Опять его утверждение о том, что мы стремимся построить независимое государство в Крыму. Но, казалось бы, уже столько много времени прошло с того, как он впервые озвучил для себя эту тезу, и то, наверное, кто-то ему вбил это в голову. И за это время уже столько было событий, которые подтвердили о том, что крымские татары говорят о своем праве на самоопределение в составе независимой Украины. Русия Украинаға саяси мобиус Олег Сенцовны теслим этмекні ред етті. Бұны РБК Украина агентлігі білдіре, Украина макюм етілгенлерінің авушмасы бойынша 1983 сенесінің конвенциясына эсасланып, Сенцовның авушмасыны талап етеді. Русия Федерациясының адлия назерлігі есе Украинаның бұл мұражатыны ред етті. Русия адлия назерлігінің малюматына көре, Украина ве Русия арасында эки ватандашлық бойынша анлашма тізілмегені үшін Русия Сенцовны конвенцияға көре теслим етіп оламай. Чүнки Русия Сенцовны ось ватандашы деп сая. Хатырлатам, Олег Сенцов Русия ватандашылығына алмаған еді, оның тек Украина паспорты бар. Он никогда никакие заявления не подавал на гражданство. Паспорт российский он никогда не получал. Поэтому я считаю, действия Министерства юстиции, решение Министерства юстиции России неправомерно. Но я считаю, что по дипломатическим каналам необходимо договариваться и фактически это решение каким-то образом отменять и решать вопрос, чтобы он был передан украинской стороне. Көчіп келгенлер ве Авропа бірлігі или Русия арасындаки меселелер Авропа бірлігі лидерлерінің отырышында музакире етілген ilk күн мевзусыдыр. Русияның Сурия ве Украинада япқан әрекетлері ақында да лаф етілді. Авропа шурасының елбашчысы Дональд Тускның сөзлеріне көре, Русияның стратегиясы Авропа бірлігіні зайыфлатмақнен бағлыдыр. Бұның үшін фарқлы усулларыны мисал оларақ ава асасының бозылуындан башлап, саяси процесслерге қарышмасынен берабер кибер жүмлеріні де қапылап алмақтыр. Авропа лидерлері Русия тарафындан Алепподаки бомбардыманларыны де текбих еттілер. Участники саммита отметили все направления деятельности России: нарушение воздушного пространства, кампании по дезинформации, кибератаки, вмешательство в политические процессы в ЕС и за его пределами, применение гибридной тактики на Балканах в ходе расследования, связанного с MH17.
Учитывая эти примеры, очевидно, что стратегия России направлена на ослабление ЕС. С моей точки зрения, вопрос о новых санкциях не стоит в повестке дня. Для этого необходимо единодушное решение. Снятие санкций также не актуально, я считаю это логичным, поскольку Минские соглашения не выполнены полностью, мы не должны отменять санкции. Чехияда Русия пропагандасы или айры хызмет күрешечек бөлік девлетнің ички ишлер назерлігі алтында құрылды. Бу сененің сентябрь айында информацион хавсызлы хызметі шуны білдірді ки Русия Чехияға қаршы информацион дженг алып бара. Пропагандистлерінің усуллары арасында хутлеви хабер басталарда ве ичтимай ағларда Авропа бірлігі, Украина ве НАТОға қаршы йоланылған малюматының тарқатылуыдыр. Ади инсанларға есе қайда ве Русия мақсус хызметлері оларны насыл алдатқанлары көстерележектір. Қырым татар халқының сүргінлігі оның ватанына қайтуы ве ерлешмесі. Бойле малюматны Крым в умовах суспільно-політичних трансформаций адлы китапта топладылар. Оның мундрежесінде 65 ел девамында КГБ ве СБУ архивлерінде топлаган весиқалар кірді. Эксерет весиқалар бірінші кересі дер четілген, китап жемі бин нұқсада не шыретілді. В цій книзі подано, як на нашу думку, це повний зріз статистичний, саме кого і коли, в який період було депортовано. Звичайно, подано етапи депортації з 1941 року по 1944. Також вперше про це ніде не писалося, про так звану операцію «Волна», яка мала місце в 1949 році, коли з північного Причорномор'я, в тому числі із Криму, виселяли саме турків, а також тих кримських татар, яких не було депортовано в 1944 році. Документи середини 80-х років і також документи про їх уже облаштування. І потім, безперечно, документи незалежної України, тут їх досить багато з нашого архіву, які показують, як вже незалежна Україна розглядала цю тему. Ишгалиндеки декоммунизация. Белгісіз шахыслар бүгін ақшам судақ шеріндеки Ленин екеліні еқанлар. Полис хадимлері қабатлыларыны қыдырмақта шерінің Ишгалджа кеметінде ачувланалар чүнке екел совет деверінде инкишаф тимсаледі. Екел коммунистлерінің елбашчысына 1930 сенесі судақта тікленген бір екеледір. Милли Хрым-татар колориты, джаз, модерн ве импровизация. Киевде Эльвира Сарахалил ве Расим Рамазанов озының яны лейхасына тақдим еттілер. Программада Хрым-татар Украин ве турк тіллерінде ерлар яңғырады. Кичек Киев клубы екі саатқа Хрым-татар музыкасы ве Эльвира Сарахалилның мухлислері ве достларының көрішівіне чевірілді. Хрымдан Ерджінің анасы да келді. Надихав Крим. Крим своєю природою, своєю історією, родина, діти. І все, що пов'язує нас з Кримом. Вперше з мамою ми тут на концерті в Києві, і мама вперше за 3 роки побувала у Києві на концерті теж. Вона дуже радіє, тут багато знайомих. Це, я не можу так сказати в словах, це треба, як людина відчуває це, вона сама знає, як це. Севил Қырым ижғалінден сон Киевге көчті. Айтқанына көре Қырым-татар музыкасынен бағлы олған бір музыкальтет біріні біле қачырмамаға тырыша. 2 года уже живу как в Киеве, и, естественно, все то, что связано с Крымом и с крымско-татарской культурой, то это и ностальгия, и это то, чем мы все равно здесь живем, пока мы находимся здесь. Мы надеемся вернуться, мы надеемся, что все вернется, и на такие события стараемся ходить, конечно. Санада Эльвира Сарахалил ве Расим Рамазанов өзінің яны лейхасыны тақдим етелер. Джамал есе балалықтан достына қол тұтмаға келді. Ми зростали в одному селі Кочокозень.
і наші батьки, вони товаришують. І тому я завжди підтримую, коли вона приїздить до Києва. Вона вперше, мабуть, заспівала свої пісні на кримськотатарські слова. Для мене це було вперше, тому що вона робила обробці кримськотатарських пісень, якісь джазові стандарти, але сьогодні вона вперше заспівала свої пісні. Це для мене було дивовижне враження. Сара Халилнын концертінде Кырым-татар ве Украин нағмелері ешітмеге мүмкін. Сподіваюсь, що Ельвіра з нами заспіває нашу спільну пісню. Ця пісня вже нами зроблена і її можна почути на альбомі «Козак Систем». Пісня називається «Битим склом». І ми з хлопцями присвятили її саме отій жахливій проблемі, яка виникла в зв'язку з окупацією Росії півострова Крим. А так як Ельвіра наш друг давно, ми з нею товаришуємо давно, ми хотіли сказати своє українське бачення цієї проблеми, тому що ми продовжуємо вважати Крим Україною, і ми хотіли би, щоб наша держава зробила всі зусилля для того, щоб повернути Крим в українське лоно, а кримським татарам дати спокій, щоб вони жили споконвіку на тій землі, до якої вони привикли і яку вважають своєю. Бу ерлар ержинын яна альбомына көрсетілежек. Шымды чалғыжылар оны Киевді язалар. Оның презентациясы кележек сенесі январь айында тақдим етілежек. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Bu bizim sonki haberimizde Nefbetteki zaman efirinde Eskender Memetov taze haberlerini paylaşacak. Görüşmek üzere.